Loka tupang MPSC longko preliminary result bintang ko ada mulu tupang 50,000 ko biye. Hello misi kena ngam apung kumpas dung lekodang mabutani milia abu odok nolu apung salah dupai odok ngosin sangol dung amdak gomsin ngok bikek problem na molo kon nokobong silo prai ek hafta 10 din ko idubo video bimana ma ngo molangam mal dunga ambil video bima pa dung odok supak kolok regular pa nolum video ngam bikupam na sesta ya odok silo ngolo aipa ma popo nama silo ma pola ngolo supak lendung hukum sok ngoluk se dhokwa kana takam mising puring kabang gergur koki ngoluk se Brahmaputra College arasok career counseling adempin ager ko silo so ager tarung ko rulen gela so gerbo pom na idung kapidan career counseling de adem ngolu supak nolom olopa gepung gela kangkano pelengkannya ngol video sam iskima pa katela du pola de seka ngok video sam anu pa kadu mena like comment share oro ke subscribe bipinam de mitpan sioka oro ke ngolu supak olopa gepoe. So finally orang ke so Brahmaputra se degree college so putak borok ke so buku adjo ko nolom lengkan bi pope kato se kantin boria moza kato se guti apu se boundary orang ke le main administrative block de Brahmaputra degree college dok ke orang ke supak kato student supak ari pe bulu gangam dubo Loka tupang MPSC longko preliminary result bintang ko ada mulu tupang 50,000 ko biye. Gotika missing autonomous council loka ngolo eri dugdam ngol lal ada ngolo information dilu karon information obabor karon ngolo bahut ujugor pora hubidar para ngol bonsit oldu.
আৰু চালাও এখনে মিচিঙৰ গৰে আমি ৰঙেৰে যাব বিচাৰিছো চালাও পমৰে যাব কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো Aku yang Bumpa Sudung, Gumruk Sudung. Saya takkan missing Korin Kaman Dhokakana Jila Committee lo Jugot. Aru notice student from IIT Kharagpur student of Diglo sila career counseling workshop se midung. Asal Dhokakana Jila Committee so itu semua ke Jila Committee se makna. So student kiri dapat participate ilamang kupula. Hekane ngol duita bibak kupula bagi lah itu. Kita kau Dhokakana semua Brahmaputra Degree College tu idung. Aru mulai tangko Suman Siri Junior College lo idung. Asal ngolu gitu JPK ngolu takkan missing Korin Kaman ke gitu ngolu quality education so ngolu like kita workshop se ngolu idung aru itilah dung aru ngolu itilah dung ya jetu se ngolu golong aralo aipa Korin ko mona guri de yambo bahir ro bilen na thila Cotton College bo ba Dibrugarh University Guwahati University ba bahir ro ngolu out of state lo jodi porika bulo keneke pohi pae keneke nijor repair guri bo lagibo odo se counseling se solis dung aru tu ngolu ko apa important dah, jadi ngolok dulu lo kayak Korin ko kono gitu, aina ngolok college gitu, itu fokus dah, mana ngolok pagi lah, bapuri lah, itu jadi bodoh bulu lah, mana gitu bulu asin gitu, mana confidence binam lah, nggak se workshop se itu, harus sok kita ngolok habis tu je ngolok dulu lo ke Korin ko kono gitu, dah hal message papo ba, ayo bulu Korinan itu dulu kita mana itu kita golo itu, ada yang lalu je ngolok ke, bibit noh mau dah kapau je ngolok ko kono gitu, dah first division pamolo, distinction ko pamolo. केवल साइंस सिस्टम तो पढ़ी लगी था हमने में मानवी कथा को गुलु करूँ सो हे कि मानवी कथा के लाभा केलाम जे गुलु आर्ट्स लो पढ़ी गुमसिन गुलु निजर केयर तो केनेके गढ़ी तुलिब पारो बा कमार्स पढ़ी मुला निजर केरियर तो केनेके गुलु गढ़ी तुलिब पारो एरि ऊपर एक केरियर काउंसिलिंग को इदुं आं संगु मारा जे संगु सिलो के पार्टिसिपेट न को कोन करि रे आपन तो दिनत आपन लंग करि दो निश्चित भाबे निजर जीवन तो बा निजर केरियर तो गढ़ी तुलिब पारो की पदक्षेप लब पारे ताम सिलो किन्ने हमदांग Students Forum, kalau team ahise, mau kami na Benjamin Dole amtak, mau Jorhado loka, mau Supang Architecture Department na Korean. Ida kalau Bijoy Timo, Karbi Anglong loka, Physics Department pohi ase. Atar Murta, 5th year student hoy, kalau senior hoy, Arunachal Pradesh hoy. Techitina Tara, she is from Department of Biotechnology. She is also from Arunachal. तो मोलो career counseling workshop से start मारा है just मोलो कपिल्स वीजा career counseling workshop से start कर बा मोलो vision क्या से ले मोलो objectives क्या से ले मोलो मात्रो कुली पन्ना मोलो recently Northeast Students Forum IIT Kharagpur अपना मोलो IIT Kharagpur जो मोलो Institute Indian Institute of Technology Kharagpur West Bengal में अगर मोलो form का Northeast Students Forum होना मोलो को objectives आसे ले मोलो vision आसे ले जे मोलो Northeast of rich cultural heritage मोलो जिको colorful tradition culture मोलो अपना लंकाई हमना और तार पास होते हैं मोलो द्वितीय region आसे ले मोलो students welfare करने काम करे हमना मोलो main एता मोलो का जितो objective मोलो लाल लगा starting तो हर मोलो Northeast और विभिन्न थाई कोई मोलो career counseling workshop আমি দিম না উইথ ফ্রি অফ কস্ট আমি ফ্রি কে আমি সবকে এডুকেশন আমি মোলো ডিস্ট্রিবিউট করে মোলো জিমান এক্সপেরিয়েন্স আছে মোলো জিমান জানো আর আপন মোল রুবি আমনা মালা মোল ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং वर्कशॉप हेलो एवरीवन सब लोग आज का सेशन के लिए आप सबको वेलकम सो सबसे फर्स्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पता है कि टोटल कितना स्ट्रीम्स होते हैं क्या आप लोगों को पता है कितना स्ट्रीम्स होते हैं हाउ मेनी स्ट्रीम्स कितना स्ट्रीम्स होता है पढ़ाई के लिए क्लास 10 के बाद आपको चूज करना होता है ना तो कितना होते हैं 3 ना ओके कैन यू नेम देम या साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स राइट तो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका स्ट्रीम चूज करना आप क्लास 10 के बाद आप कौन से स्ट्रीम जा रहे हैं आप क्या चूज करें वो बहुत मैटर करते हैं क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में आपको क्या बनना है वही स्ट्रीम ही डिसाइड करता है राइट तो odok nolo supak tatoi pe odok ngoluk se missing MSc lok mane missing autonomous council falor pura se supak career counseling so seko se jitu diploma kirham puriye di adam bulum mamul pongam
bulu bidum suyam na ngolo tadbek dung apeng orok se career counseling sok training ba okai kursam workshop kursam tadgela sok ikai kamu dem sok lu kamu dem nolo kangkano pe royam pope aina bibag do oko bibag do kapa puri muno ngolo royam pope auk mane sabolombi hobo paribo ba auk kapa develop sulain kapa agerem gerain dem bulum ngolo silo apudem tadbek to orok supangol gulendung kubo orok silok video sam kapa kato jinol apung like comment share orok subscribe bipinam de mitpan sioka orok supak sogolok silok video sam madubok sah bye bye.